Njua-njua menjaka lapihin simbadia kan lima Musa 2. Dung nabalik mo kita mi gurun pasir Arab dalan menuju misuak Akaba bagai sini perintahkan Jehovah. Dekah ngo kita kada piladang uruk Edom nai dokon Jehovah mo bangku magahkan enggo toko dekah na kita kadapi negeri i. Jadi kena laus ngo kita mi utara nai no lama idokkan Jehovah mo aku memegahkan pedah enda baik ndene. O dan dekan dene bangkat kan dene mo negeri Edom ladang dengan sebeletak dene pinampersi Esau biar ngo kalaki midah kene tapi o dan dorok juha pendene kalakidi kumerna ukumitano kalakidi nai situk poda berenku bain dene kumerna ladang Edom enggo kuberekan bai pinampersi Esau dorong ngakene menokor pangan barang enumen bai kalakidi nai enget mo barang bakune Jehovah debatan dene go memasu kene ibas karina bahan dene ipedu-pedu ngo kene sedekah kadap kene igun pasir simbelang en ikelini ngo kene sedekah 40 tahun janah memereken karina si perlu bain dene naik terus mau kita merdalan menadingkan dalan Arab kuta elat dekat Ejon geber menuju mi laut mate nai mereluk mi timur laut menuju gurun Moab. Nina Jehovah mo taba aku. O dan dorok susahan dene kalak Moab. Imo pinamparsilot. Ulang mamo juhap ke kalaki. Ngongo ku berekan negeri Ar bay kalaki. Jana situk poda ku bere ibas tanoh kalaki nai bain dene. Arnia kala emim ngo mengiani Ar. Kala ngedang ngo warwana dos dekat kala enak. Bagi bangsa Untuara, bagi kala enak idokon mango kalaki kalak Refaim, tapi hukum kalak Moab mendokkan kalak Emim ngo kalak idi. Arnia kalak hori merian Edom, tapi iletlah jannah itumpatkan pinampersi Esau mo si meyani tanoh kalaki nola daw arien. Bagi mango bangsa Israel ipudi ari nola. Mangalit-lit musuh-musuh na itanoh sinibakan Jehovah baik kalak idinay. Nai si turu pari mo lai jeret bagi sini perintahkan Jehovah banta. Masa ingo idingo kesat 30 tahun sedek tadingkan kadis barnia. Karina soridadu icundut idinaing gomate bagi sini doken Jehovah. Pupuk ngayalo Jehovah kalaki di ujung nariput mo kalaki karina. Ngo kesamate kalaki karina ni na Jehovah mo tabakita. Si darien mo kene memelu seladang Moab. Mengalausi negeri Ar. Nai sakat mo kene mi gambar tanoh kalak Amon pinamparsilot. Ulang kakade kene barang ikubu kene kalaki kumarna ipas tanoh singko kubereken baik kalak inai situk podalot naing kubereken idi bain dene. Terberita mo ladang idi magerar negeri Refaim imo gerar bangsa Simerian isidi Arnia. Tapi igrari kalaki Amon ngo kalaki di kalak Jamjumim belgah gedang mango tong perdagingna bagi kala enak mergogoh kalohon ngo kalaki janah bilangan pe menterem tapi iripaskan Jehovah mo kalaki gabe itaban kala Amon mo tanoi jana merian isidi bagi di mango tong bakin Jehovah taba kala Edom pinampar si Esau si mengyani ladangkan uruk Erom iripaskan Jehovah ngo kalak hori gabe itaban kala Edom ngo tanoi jana menyanisa nai hot mo kalaki isi soh bagendari tano sulit mengikut aur biring laut tengah iani kalak sini pulau kereta nai enggo iripaskan kalaki di kalak awi pengisi asli tanoh idikin nai iani mo ladang i soh mi selatan soh mi kuta gajah dauhna enggo kesasilau si kala ladang kalak Moab ni na Jehovah mo tabakita berkat mo kene bagendari menurepari lai Arnon naing ku bereken ngo bain dene Sihon raja Amori si mengerajai i Hesibon raskan bak negrina juhap ke mo iya nai iani kene mo tanho nai mulai sidarien nai ku bakin mo kene asa gabi kebiari bar karina bangso barang idike sambing pe iya karina kalak beradan janah menggirgir mula idengko kesa tersenget kene nai kasai nola mo ipasulak mo barang piga-piga utusan i padang gurun kademot nai
mendahi Raja Sihoni. Hese benai laku pasakatkan penghiduan perdamaian enda. Padiyat mo kami melus Arab tanah rajai, terus be kami merdalan jana oda menirpang Arab dalan belenai. Kugarar kami pe pangan si kupangan kami dekat lai si kuenum kami. Pelen menta sambing o kami kesa, kami perlu Arab negeri enda. Memang ku seberangai kami lai Jordan laku membengket mi negeri sini berikan jauh bade bata nami bay nami. Penimpar si Esau si Merian Yedom dekat kalak mua si Merian i Arpe nggomo. Padiatkan kami memelus Arab ladang kalaki. Tapi odai padiat Raja Sihon kita memelus Arab negeri na idi. Iba yang jauh bade bataan dene mo iya gabe merukur mpihir janah jukat asandoro si talukan iya. Si iya ni dingo ladang na so bagendari na inola ni na Jahoba mo taba aku. Kusoken mo Raja Sihon dekat negeri na bamu. Buat mo janah rajai mo negeri ini. Na roh mo si Sihon dekat karina sorida duna lako mengalo kita i gembar kuta jahas. Tapi sokon Jahoba de batantang mo iya banta, nai sitalukon mo iya dekat duka-duka na bak karina sorida duna. Tikalana idi mamo sitaban jana si lala genep kuta, jana si bunuh karina pengisina dahuli daburu dekat anak-anak. Oh dalok ne si padu yang guluh pinakan kalakipe si buati jana kutana sitaban. Merkita mengurupi Jahoba de batanta, terbayang kita mo menaban karina kutai mulai aror. Nai ipunca napa anon dekat kuta sini tengah napa kendeti soh miladang giliat o dalot kuta entegusu siakap parikna tapi oda ngosi jolmiti jeladang kala amon barang pe bani nglai jabuk barang pe kuta silot ideleng bayi ibekas si deban pe si negera Jahoba de batanta bagimo lebe lias hate.